минтақаҳои тоҷикистон вобаста ба иқлимашон сарватҳои бои табиӣ доранд ва дар сурати дуруст ба роҳ мондани истеҳсолот метавон ҳам эҳтиёҷоти дохилиро қонеъ сохт ва ҳам маҳсулотро ба хориҷи мамлакат صادرات کرد. امروزها در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های گوناگون در زمینه کشف کان‌های کندنی‌های فایده‌ناک و معدن‌های کوهی بنیاد می‌یابند. ذخیره‌های بوی طبیعی وسیله جلب بیشتر سرمایه‌گذاری و تولید محصولات وطنی بوده. امکانیت است که با این راه اقتصاد ملی بالا برده شود. دوام چند سال اخیر است که با تشبث صاحبکاران محلی در شهر و ناحیه‌های مملکت کارخانه‌های خرد و کلان استحصالی بنیاد می‌شوند. در برابر تأسیس چنین کارخانه‌های تولیداتی اشیاء خام محلی ثمرانک و عاقلانه استفاده برده شده. مال و محصولات گوناگون از خارج مملکت کم وارد می‌گردد. هدف اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان نیز از بنیاد چنین کارخانه‌های صنعتی پیش از همه با منفعت اقتصادی کشور روانه نمودن ذخیره‌های موجوده، هرچی بیشتر استفاده بردن اشیاء خام محلی، زیاد نمودن استحصال محصولات داخلی و با این راه فراهم آوردن جای‌های نوی کاری میباشد. برای رواج دادن بخش‌های صاحبکاری استحصالی در جمهوری تاجیکستان زمینه‌های مساعد فراهم آورده شده است. مثلا جمعیت دارای مسئولیتش محدود اسرار سنگ در شهر دوشنبه با کارکرد سنگ مشغول بوده پر را از اشیاء خام محلی استفاده می‌نماید. کارخانه اسرار سنگ از سال 2008 تا این جانب فعالیت دارد. اساساً کارخانه ما با کارکرد سنگ‌های رنگه و خوجیلا مشغول می باشد. چیزی که به شما معلوم است، تاجیکستان عزیز ما دارای بسیار ذخیره‌های بوی سنگ‌های رنگه و خوجیلا می باشد. در کارخانه ما این سنگ‌ها کارکرد کرده می شود و با محصولات تیار آماده کرده می شود. در تمام چهاربینی‌ها و آزمون‌ها و در نمایشگاه بین‌المللی شرکت ما شرکت می‌ورزد و تا جایی که ما اهمیت می‌دهیم تمام مشتریان و اشتراکچیان این چهاربینی‌ها از محصولات ما بسیار با یک توجه خاص دیدن می‌نمایند. سال گذشته در امارات متحده عرب شهر دبی ما اشتراک فعالانه داشتیم. در طول 6 ماه تمام کشورهای دنیا در آنجا اشتراک داشتند و خصوصا از غرفه تاجیکستانی که در آنجا پیشنهاد کرده شده بود بسیار یک بهای خوب و بهای بلند دادند. همچنان محصولات ما پیشکشی تماشابینان گذاشته شده بود و کارکرد سنگ‌های رنگی یکی از سمت‌های افضل‌الدنیا به حساب می رود و کارخانه ما در منطقه صنعتی شهر دوشنبه جایگیر می باشد. یک کارخانه نو و زیرزمان ما بنیاد کردیم و با استفاده دادیم. با تشریف محترم جناب عالی این کارخانه ما افتتاح شد سال 2020. تمام شرایط ها مهیا شده است. با کارگران کارخانه با کارمندان لباس‌های کاری، خوراک گرم و معاش سر وقتی تامین می باشد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اسرار سنگ سال 2008 تأسیس یافته. سمت اساسی فعالیتش کارکرد سنگ‌های رنگه و خودجیلا می باشد. تجهیزات کارکرد سنگ‌های آرایشی و خودجیلا از جمهوری مردمی چین و آلمان وارد کرده شده. از سنگ‌های طبیعی تاجیکستان زیاده از 100 نمود محصولات از جمله مهره، گردنبند هرخیله، دستمانه، گوشوار، شمعدان، گلدان، جهاز روی میز، شاهمات، مصوره گوناگون و دیگر مصنوعات و مال‌های ارمغانی استحصال کرده می‌شوند که در آنها تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین و مدنیت ملت تاجیک تصویر یافته است و خانه و مکانی را در هر گوشه دنیا زیب و نور می‌بخشند.
бояд мо кӯшиш намоем ки ҳарчи корхонаҳои истеҳсолӣ зиёд карда шавад ва маҳсулоти ашёи хоме ки дар ватани мо мавҷуд мебошад он ба маҳсулоти ниҳоӣ мубаддал гардад ва ба хориҷи кишвар хусусан содирот карда шавад. дар айни ҳол зиёда аз 50-60 намуд маҳсулотҳо ва армоғонҳо тайёр карда мешавад. Асосан харидорони мо ин сайёҳони хориҷӣ мебошад ки ба тоҷикистони азизамон ташриф меоранд ва аз ин маҳсулотҳои мо харидорӣ менамоянд. ҳамчунон дигар мақомоту корхонаҳое ҳастанд ки ба ширкати мо фармоиш медиҳанд ҳамун фармоиши худро ва мо бо сифати баланд ва масъул ин корро анҷом дода ба муштариён месупорем. дар тамоми армоғонҳо мо кӯшиш мекунем ки аз унсурҳои миллӣ истифода карда шавад ва як хотираи он сайёҳе ки харидорӣ мекунад маҳсулоти мо як хотираи аз тоҷикистони мо дар он ё навиштаҷот аст ё ягон унсури миллӣ ё коркард карда шудааст. дар ояндаи наздик мо вориди як хати технологии навро ният дорем ва дар сурати ворид кардани ин технология бозам ҷои корӣ зиёдтар мешавад ва ҳамчунон маҳсулот ё сифати маҳсулоти мо бозам хубтару зеботар мешавад. ифтитоҳи корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ далели равшани пайгирона татбиқ шудани сиёсати бунёдкорӣ ва ободкорӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва торафт баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат мебошад. яке аз бартариҳои корхона аз он иборат аст ки дар он дастгоҳ ва таҷҳизоти технологии навтарину пешрафта насб гардидааст. таҷҳизоти технологии муосир инчунин имкон медиҳад ки сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ пурра ҷавобгӯ бошад. дар сехҳои коркарди санг бо технологияи зарурӣ ва бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ маҳсулоти гуногун то сатҳи ниҳоӣ омода мешавад. ман дар ин корхона зиёда аз 1 сол кор мекунам ва дар ин сех ки мо қарор дорем, мо дар ин таҷҳизотҳо сангҳои гуногуни тоҷикистонро коркар карда ва маҳсулоти тайёр омода медиҳем. шароитҳои хуб ва маоши нағз муҳайё карда мо кӯшиш мекунем ки маҳсулоти мо то сатҳи баланд истеҳсол шавад. айни ҳол дар корхонаи асрори санг зиёда аз 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. дар сурати васеъ кардани фаъолияти корхона ва ба роҳ мондани хатҳои нави истеҳсолӣ имконият аст ки боз ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шаванд. ҳамаи кормандони корхона мутахассисони маҳаллӣ буда барои онҳо шароитҳои мувофиқ фароҳам оварда шудааст. кормандони он корҳои сангтозакунӣ, сангтарошӣ ва заргариро мустақилона ба анҷом мерасонанд. дар баробари мардон ҳамчунин ҳастанд занону духтароне ки солҳои дароз хонашин буданд, ҳоло бошад онҳо фаъолияти пурсамар доранд. мо дар ин корхона аз сангҳо ҳар гуна армоғонҳо ба монанди дарахт, мурраҳо, дастбандҳо тайёр месозем. барои мо дар ин корхона шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст ва мо аз чунин корхона ва аз чунин шароит қаноатбахшем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асрори санг дар давоми фаъолияти худ ба дастоварҳои назаррас ноил гардид. корхона бо кишварҳои дуру наздик ҳамкории зич дошта маҳсулоти ба тамоми талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯро омода менамояд. яъне роҳбарияти корхона тавонистанд дар баробари таъмини эҳтиёҷоти дохилӣ маҳсулоти худро ба хориҷ пешниҳод кунанд. сангҳои ороишӣ ва армоғонҳои корхона ба Федератсияи Россия, ҷумҳурии мардумии Чин ва кишварҳои Аврупо содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди асрори санг марҳила ба марҳила бо мавриди баҳравардорӣ қарор гирифтани дигар коргоҳҳои истеҳсолӣ шумораи коргарон боз ҳам зиёд карда мешавад. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи корхона истеҳсоли 60,000 адад маҳсулот буда марҳила ба марҳила бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ ин нишондод зиёд мегардад.
бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат чунин корхонаҳои тавлидотӣ бунёд мегарданд ки мақсад аз он коркарди ашёи хоми маҳаллӣ мебошад. роҳбарияти ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди асрори санг кӯшиш менамоянд ки маҳсулоти хушсифати ба рақобат тобовар истеҳсол намуда ҷойҳои нави корӣ таъсис диҳанд.